Ira ama ina avema inoni zoaya aven doton banuania keriso ni omasi zoaya ita Yesu keriso. Moroi baba omasi lovalangi ba faubawa dede baba nima fatumbu zoaya ya ita Yesu keriso. Mawai fefu nda avema inoni zoaya aven banuania keriso ya ahobu mbongi ni amoni 25 Desember 2024 baya ahobu wa maundaga devisi bohou Sara Januari 2025 tasuno lovalangi mesi sekita de ia mesi le aitu wa ebua de denia kheda ya ita banuania roro gefe bani kubaloinia no ifakame kheda ginete tola tarugi mbongi ni amoni bazibongi Andre hewai oya ngawalega kaula noro dede ba abula dede sifaluka ita bandrefi 2024 abu dede bangalui soguna kheda bongi maekhe ambo lala bangalui soguna irege alua wa atosasa bafa ambe zoguna. Bahiza tafaduhu ewa lemene sifarei kheda lovalangi. Awe wa omasi zo aya ya ita Yesu keriso. No fao ia kheda bongi maekhe. No fa awe kheda lovalangi. Irege tola tafalua ngawale lala haleweda. Ya yada halewe fondonia bagotaluan banuania keriso nomo baba sehi bamohi ade dem banuania keriso babo tundeheni halewe gelovalangi famalua persidangan majelis sinode BNKP si enenga fulu asara bapekan baru no ifahu elovalangi bata dena ena esite dou wa matim banuania keriso no IBE wa atua-tua bambanua ni keriso baba nuyu sondenia baba mareta ba provinsi ba kabupaten baba kota fefuda alua haber ba omasi lovalangi adele mama leta ande sau hagele kenia faibu adede lovalangi wano zui tarugi ginete wa owa dede ya ia vanunu fandru fanertede we amoi Yesu keriso bagulidane baba ngeheli baba bangorifi ni bawe fefu da ewa omuso dede sidruhu fao ita vanuno Yehova simane sinune malaika me imane la khemi gelovalangi siawa bafa atule bagulidane banihan ni omasi Andre Luka 2 ayati fele efa baba dede berba omasi lovalangi menoi fatenge nononia siasa mesa bagulidane ma oroi ekheda fefu banuania keriso avenda ave maenoni zo aya bazi sagere BNKP sifefena ena sindruhu wano faluha ita zangorifi adre databokai deda baba munaha taromalinia irege tebohoni deda fa aurida sinomoda ave banuada fefo si dua baba nohuge fekolida mi fena adri basi manegei ba malua lala halewe da bongi maekhe menrua mana halewe fa inoni bagotaluan banua ni keriso data odalige ba matere lovalangi meya ia zifau kheda bongi maekhe faudu baduho matema vanunu fandu badrefi ade imane talabu ia dae moi ita bambeti lehema fahela Luka faza 2 ayati fele 5b faneretede fatumbu Yesu no inete wa omuso dede sabele-bele dame ita taonrasi Yesus sangorifia ita talulu wa orida ni kubaloinia
ena oya ia ni fola khemi baba aurida seroma eke. Simane sinune malaika melamane, la khemi kelobalangi siawa, bafa atule bagulidane, baniha ni o masih adre. Si telu, modane-dane baduho bamalua fangobasaini fatumbo Yesu bandre fi adre. Ma adre kera abema enoni aben roton-roton banuani akeriso. Ena musia aga bamalua famola khemi lobalangi. Mea ia zamatere baso khefa aurida. Data o aurifaga ba atule baniha fefu. Irege alua bahasambua. Fahasara dede bagotaluan banua ni akeriso ave wamu odedege wamalua halebe fanuriaige ma fangombaka turia somuso dede data oige dede da wamalua famahal menrua mane bandrao no siboho ebua mo dedege wamalua fangaroe fahasambua baka Yesu keriso famalua halewe diakonia baba nolo sinumana sito sasa tede la kambanua sila ama sila ina abezi gena famakao bafa abu dede simana bangovaima ababehede ni oroi bambanua ni akeriso bazi sagere BNKP data owawa dede dabanima sangorifi adre so ayaya ita Yesu keriso ma owai ami fefu ya ahobu banunu fandru 25 Desember 2024 baya ahobu ndrefi sibohou Sara Januari 2025 moroi babadan pekerja harian Majelis Sinode BNKP Yahowu